Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo banzuye ko abagaba bakuru b'ingabo zabyo bazahura mu minsi 5 iri imbere kugira ngo baganire ku ihagariko ry'imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro bawufatiye mu nama idasanzwe yabahurije Dar es Salaam kuri wa gatandatu yigaga ku buryo bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa RDC. Abakuru b'ibihugu bagaragaje ko abagaba bakuru b'ingabo bazatanga umurongo w'uburyo imirwano n'ubushotoranyi bigomba guhagarara mu burasirazuba bwa RDC, hanyuma bategure raporo bazashyikiriza inama y'abaminisitiri y'iyo miryango. Banzuye ko kandi mu minsi 30 abaminisitiri bahagarariye ibi bihugu bazahurira mu nama baganire kuri raporo izaba yakozwe n'abagaba bakuru b'ingabo ku ihagariko ry'imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zihanganiye mu burasirazuba bwa RDC. Aba bakuru b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro bya Nairobi na Rwanda nk'inzira zakemurirwamo amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa RDC, basaba leta ya RDC kuganira n'impande zishyamiranye nayo zirimo M23. Basabye ko kandi umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorana na leta ya RDC usenywa nk'uko u Rwanda, RDC na Angola babyemeranyijweho mu biganiro bya Rwanda byabaye mu mwaka ushize kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC kandi basabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo habe ibikorwa by'ubutabazi, hanategurwa ingamba zo gukaza umutekano w'umujyi wa Goma n'inkengero zawo kugira ngo imibereho y'abaturage idahungabana. Basabye ko imihanda minini irimo Goma Bunagana, Goma Rubero n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu ihuza Goma na Bukavu bifungurwa. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rudateze guceceka ndetse RDC n'abandi badateze kurucecekesha mu gihe umutekano warwo ugeramiwe. Umukuru w'igihugu yitabiriye inama yiga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo yahuje abakuru b'ibihugu ba EAC na SADC, yavuze ko u Rwanda rwagaragaje inshuro zitabarika ibirubangamiye. Ni inama yabereye Dar es Salaam kuri wa gatandatu. Perezida Paul Kagame yagize ati: Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntishobora kuducecekesha mu gihe ikomeje kubangamira umutekano w'igihugu cyacu. Nta muntu n'umwe uzaducecekesha. Twamaze igihe kinini twinginga RDC n'abayobozi bayo, twagaragaje ibibazo, twasabye RDC kubikemura, barabyanze. Perezida Paul Kagame yavuze ko bidakwiriye ko abantu bakomeza kwisirisimba inyuma y'ibibazo, avuga ko ikiri kuba ari intambara ishingiye ku bwoko imaze igihe kinini tutumba, kwima abantu uburenganzira bwabo no gutera u Rwanda. Yagize ati: mugomba guha abantu uburenganzira bwabo, mugatera intambwe hanyuma mugakemura ibibazo. Umukuru w'igihugu yongeye gushimangira ko intambara iri kuba yatangijwe na RDC ko nta hantu na hamwe u Rwanda ruhurira nayo. Yagize ati: twarayikorejwe, dusabwa kuyigira iyacu, ntabwo byashoboka. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko bikwiriye ko ikibazo gihabwa agaciro gakwiriye hagashaka umwanzuro urambye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko inama yabereye Dar es Salaam ari y'amateka kuko itanga ibisubizo by'ako kanya n'iby'igihe kirekire mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange. Inama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ko imirwano ihagarara bwangu, umuti w'ikibazo gashakwa binyuze mu nzira z'amahoro, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikagirana ibiganiro n'impande zose harimo na M23. Very much, Speaker. Speaker, I would like to begin by sending our condolences to the families of the 14 members of the South African National Defence Force who recently lost their lives in the DRC. We cannot continue to refer to them through a number because they've got names. We salute Staff Sergeant William Edikola. Murakoze cyane muyobozi, murakoze ndabashimiye. Muyobozi, ndashaka gutangira ntanga ubutumwa bw'akababaro rwose ku miryango y'abasirikare 14 b'ingabo z'igihugu cya Afrika y'Epfo SANDF baherutse kubura ubuzima bwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntidukwiriye gukomeza kubita mu mubare gusa kuko bafite amazina. Duhaye icyubahiro kandi twunamiye Staff Sergeant William Edikola, Staff Sergeant Martiri Ismaili Martiri, Staff Sergeant Swantini Theophilus Sepe, Kaporari Matumi Justice Maresa, Kaporari Rene Menavulani Lense Bombardia Itumelenga, Maka Donadi Maleo, Lawrence Kaporari Zeke Mofati Mulapo, Lawrence Kaporari Masi Stanley Rashishi, Rifrimani Svatani Richard Chokwe, Rifrimani Derek Maluke, Rifrimani Chidiso Adre Malebe, Rifrimani Calvin Louis Mwari, Rifrimani Moketi Joseph Mowe, Private Peter Jokovasi Strito. Kohereza abasirikare bacu
bacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byagenwe n'umuryango wa SADC guhera mu Kuboza 2023 byaratunguranye rwose kandi byagaragaye neza ko igikorwa bari bagiyemo kitari cyo kugarura amahoro nk'uko babidusezeranyije, ahubwo ukuri rwose twamaze kumenya nuko abasirikare bacu bagiye mu ntambara yeruye n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bararwana n'inyeshyamba za M23 zatojwe neza n'igihugu cy'u Rwanda, zihabwa ibikoresho bikomeye kandi rwose zishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda n'abasirikare barwo. Abasirikare kabuhariwe ku mugabane wa Afurika bafite ibikoresho bihagije, imyitozo ihagije ndetse banarwana mu buryo bugezweho muri iyi si ya none. Banyakubahwa, ntabwo nshobora gukomeza guceceka ku bijyanye n'iki kibazo. Guverinoma yabeshye abaturage. Ukuri nuko abasirikare bacu barwana n'umwanzi ufite intwaro zihambaye, ubushobozi buhambaye, yewe rero n'amayeri yo kurwana bihagije kandi bigezweho. Ni mu gihe izi nyeshyamba kandi zinafite ibikoresho bigezweho by'intambara. Naho rero abasirikare bacu boherejwe ku rugamba bo, yewe rero nta n'indege bafite, ntibafite indege zitagira abapilote cyangwa se drone, ntibafite indege z'intambara zigezweho ndetse nta n'ibikoresho bikomeye bafite. Basigaye inyuma mu iterambere kandi bari kurwana intambara badashobora gutsinda kubera amakosa ya leta yacu. Igitero giheruka cya M23 ku mujyi wa Goma cyerekanye rwose inenge ikomeye cyane mu kohereza ingabo zacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndababwiza ukuri rwose, igisirikare cyacu nticyari gikwiriye kujya guhangana n'aba barwanyi kabuhariwe bamaze kugaragariza isi yose ko ari abarwanyi bagezweho kandi bafite ibikoresho bihambaye ndetse n'ubumenyi mu bya gisirikare. Ibiheruka rero mu iperereza byatanzwe byerekanye ko rwose nta ngabo dufite. Ingabo zacu ntizari zifite amakuru yihuse ya nyayo yo kwizerwa ku bijyanye n'umugambi w'izi nyeshyamba, bituma rero izi ngabo zacu zaragiye zigwa mu mutego kenshi. Guhagarika mu mikoranire n'abafatanyabikorwa bo mu karere, ingabo za SANDF nizafatanyije neza n'igisirikare cya Kongo n'indi mitwe y'abasirikare ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bituma rero habaho igisubizo mu by'ukuri cy'ubusamo, icyuho kandi cyugarije abasirikare ba Kongo. Nabo rero bahise bacika intege. Twumvise ko n'abasirikare ba Kongo baturugamba bagahunga, naho ngaho ingabo zacu zashiriye. Hari ukudakora vuba. Igisirikare cyacu cyatinze gutabara, bituma M23 ifata ahantu hakomeye cyane hambere mu rugamba kandi h'ingenzi, mbere y'uko habaho igikorwa gikomeye cyane cyo kubasubiza inyuma. Reka ngaruke no kuri politiki yasumbye imbaraga za gisirikare. Ibyemezo byafashwe byagiye rwose bishimangira bikagaragaza ko politiki ya M23 iruta kure politiki y'abo bari bahanganye. Si ibyo gusa, ahubwo n'ibindi byagiye bishingira kuri politiki kurusha ingamba za gisirikare, bigatuma abasirikare bacu rwose bakomeza kugana habi. Ubuyobozi bwananiwe gufata imyanzuro ikomeye. Ibi rero nibyo byateye rwose ihungabana rikomeye cyane kandi biba intandaro y'imfu zitari ngombwa ku basirikare bacu. Ni mu gihe kirenze imyaka 10 twagiye tubona rwose uko ingabo z'igihugu cyacu zigenda zicogora kandi zikubitwa inshuro hirya no hino mu butumwa zijyamo, bikagabanya rero ingengo y'imari. Byagize kandi ingaruka mbi ku bushobozi bwazo. Indege zo mu kirere zagombaga gutanga ubufasha ku basirikare bacu ntabwo zigikora kuri ubu ngubu kubera ko zititaweho. Guverinoma yacu yananiwe kubatera inkunga ndetse no kugura ibikoresho bisabwa ngo indege zacu zikomeze kugenda zijya ku rwego rw'izindi ndege z'abasirikare ku mugabane wa Afurika. Ejo bundi numvise Minisitiri w'Ingabo avuga ko dufite igisirikare cya gatatu, igisirikare kitagira ibikoresho. Ibi byose rero biba mu gihe kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo bimaze gutwara igihugu cyacu miliyari 2 na miliyoni 300 z'amadolari kuva byatangira. Birababaje cyane, ariko nanone ntibyarangiriye aho ngaho. Minisiteri y'Ingabo ndetse na kompanyi yayo
yanyereje amafaranga menshi cyane. Bamwe mu bayobozi barayibye ndetse rero banagurisha ikoranabuhanga ryacu ry'ubwirinzi mu mahanga. Ibi rero ni ubugambanyi bukomeye cyane. Ni muri icyo gihe Minisiteri y'Ingabo yatanze amafaranga arenga miliyoni 250 z'amadolari mu gutanga serivisi za mudasobwa ku bigo byigenga, kandi rero ubushobozi bwo kubikora bwari buhari imbere mu gihugu. Ibi rero ni ukwiba umutungo w'igihugu, kandi ni abasirikare bacu baba bashyira mu kaga, ndetse binagaragaza ko agaciro kabo gakomeje kugenda kagabanyuka. Tugomba kuvuga uko ibintu biri. Kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo si ukugarura amahoro, ahubwo ni ugutiza intambara umurindi, ni ukuzitanga mu ntambara idafite iherezo, nko kuzisheba abo bahanganye. Leta yacu irakomeza kohereza abasirikare bacu kwicwa mu gihugu cy'amahanga, ariko niyo bapfuye rwose imibiri yabo ntihakurwa mu cyubahiro gikwiye. Kuva igihe umukuru w'ingabo yatangarije ko imirambo izaza vuba, twari tugitegereje kugeza n'ubu ngubu imirambo yabo ntabwo iraza. Turacyategereje. Batubwiye ko yahavuye, ariko na n'ubu ngubu ntayo turabona. Yishwe rwose n'agahinda. Ahiri birababaje cyane. Imiryango yabo irababaje kubona imirambo imara igihe kingana gutya itaragera mu gihugu, kandi nta n'ibisobanuro imiryango yabo yigeze ibona. Tugomba rero gutaha abasirikare bacu, tukabasaba nabo ko bagomba kuva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ndabisubiramo rwose. Tugomba kubwira abasirikare bacu ko bagomba gutaha. Ntidushobora kwemera ko hagira abandi bapfira mu ntambara itagira iherezo, itagira impamvu. Ni mu gihe abategetsi barimo kunyereza umutungo w'ingabo, batahe bwangu, nibatahe nyine. Ni mu mpera z'icyumweru gishize Afurika y'Epfo yitabiriye inama rusange yahuje SADC n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Tanzania kugira ngo baganire ku bibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twese rwose twemeranyije ko hagomba kubaho agahenge no guhagarika intambara, ndetse rero abayobozi ba gisirikare bakaba bagomba kwicara hamwe bagategura inzira ya nyayo y'agahenge. Ibi rero rwose nibyo dutegereje. Murakoze cyane. The deployment of our troops in the DRC is not about achieving peace. It is about sacrificing our soldiers for war that has no end in sight. This government continues to send them to die in foreign land, and when they do, their bodies are not even repatriated with the dignity they deserve. We are still waiting for the bodies, even after the Chief of Defense said the bodies will come the following day. The South African National Defence Force soldiers who passed away in the last few weeks have still not arrived home, with several delays being blamed, which is unacceptable. The families of these fallen soldiers are left waiting, grieving and struggling for answers. Our troops be brought home immediately. We cannot allow more lives to be lost in a senseless conflict while corrupt politicians continue to loot and mismanage our defense resources. Bring them back home now. This past weekend, South Africa participated in a joint SADC and East African Community Summit in Tanzania to discuss DRC crisis. We agree that there must be ceasefire, and we agree that the chiefs of the military must come together to create a clear passage of the ceasefire. Re role now baetapele ba ANC le rekisitse bana ba rena le re tsegisha ka matekere. Thank you.